marayika ubona gatandatu nzaba ndi mu isura nshya simvuze ngo yirange simvuze ngo iki ariko bazabona imitsi marayika bishatse kuvuga iki ubwo bishatse kuvuga iki bazabona amahindura ya reyo imifanire iri hejuru fitande twaye amahindura ya reyo none suko marayika amahindura ya reyo nahura n'amahindura ya mukura ubwo urumva bizatanga nakubwiye ngo akaruta kandi karakamira na rutuguru kura ngo rusumbe izosi nahura n'aya reyo bazicara bicare hasi mukura kurusha kabikanga ngewe nakubwiye ko ntari igikona cyasinye ko kitazasubira mu majyepfo cyane cyaravuze ati kiravuga ati nimuzongere rero siporo ngo bazajya bemera barye forume hano ni derby isura nshyashya ikipe ni reyo umukobwa mwiza ni marayika afite n'akanyinya shyashya mwarabu gabanya mwarabu urabona bafite ikibazo ubu yafunze ngo arafungura saa 12 atangiye kunyubatishaho ngo utangiye biki marayika kuwa gatandatu ngo uzaba uri mu isura nshya yewe marayika ubona kuwa gatandatu nzaba ndi mu isura nshya simvuze ngo yirange simvuze ngo iki ariko bazabona imitsi marayika bishatse kuvuga iki ubwo bishatse kuvuga iki bazabona amahindura ya reyo imifanire iri hejuru fitande twaye amahindura ya reyo none suko marayika amahindura ya reyo nahura n'amahindura ya mukura ubwo urumva bizatanga nakubwiye ngo akaruta kandi karakamira na rutuguru kura ngo rusumbe izosi nahura n'aya reyo bazicara bicare hasi mukura kurusha kabikanga ngewe nakubwiye ko ntari igikona cyasinye ko kitazasubira mu majyepfo cyarasinye cyane cyaravuze ati kiravuga ati nimuzongere rero siporo ngo bazajya bemera barye forume hano ni derby marayika ikibazo cyanya twizere ko Rayon Sport uyu mwaka yaba iri ku gikombe cya shampiyona kandi kiriho ahubwo tuzagitwara kandi ari ya gatandatu marayika ikipe ya gatandatu urayishyira ku gikombe turi mu kwezi kw'impuhwe na perezida wacu Meya Budara turi mu kwezi kw'impuhwe ahubwo mwifurize n'igisibo tujya gutwara igikombe ku bwa Budara ubundi muzi ko byagenze muzi amanota ya peri yaturushaga wibuka ninde mbese ubu manota aperi cyane maze gukinira zifitemo rimwe kandi murahera muhakana fazare byari bimeze gute ubu fazare turu urabona bimeze bite byarahinduye nahoze kare mbabwira ngo polisi yaje ikanga ubundi meze nk'isosi urayiteka ugaterura vuba ukikura ku ziko ukayihuta iyo utinda nk'amasegonda buri mugabo vuba aragukura ubundi ko biri kwigendekera ushatse kuvuga ko kuwa gatanu polisi na aperi nta kirimo ntacyo nyinshi mbisabira polisi na aperi bizinganyirize bazanganye duruka ni teatere ubwo teatere kandi buriya hari ukuntu mba teatere zarususubiranya dufite imibare myinshi oya wanyanza bayita itetero teatere zarususubiranya teatere we zarususubiranya wanyanza subiramo ako kantu rusisubiranya kandi mama ubuye kuzabuka wenda urutse indege aje kigaraje kure bya biri by'amazi yatoke twarabaza yurutse indege avuye mu cye gihugu wateze amatwi kumva reka twakire umuvandimwe w'urutse indege uvuye mu cye gihugu agavuga indimi bari bakujishije uvuye mu Burundi Primus kandi tunywa Skol na Tanzania ndaza ariko nje kureba Rayon Sport Rayon Sport umugore n'ubu turi mu makimbirane cya kivuna muheto APR iradutsinze ibitego bimwe n'ubundi mu mashugurwa yo gutandukana nawe kubera yafana APR ntabwo aterefike yangu yewe ufanya APR ndakwirukana ati ikipe ni badukubise ibitego bine ngeze mu rugo nsanga byo namuteguriye nsanga yase kubiteka ariko reka mbaze niba twiganire nk'abantu muvandi iganira abadumwiganire baze ape kubera iki udukipe twose tuza tukayihagarika byagera kuri Rayon oya hari amafaranga nta kintu kiba kibyisha inyuma twebwe turi hanze oya nta kintu kiba turi hanze baratubesha njye gukora abanyamakuru barababesha abanyamakuru baratubesha tukabona interview yani bakatubana nkumva ndababaye sana ariko hareba abakinnyi bavuye hanze mu Burundi bari etirtireri bakubite kipe ariko bashika hano nkabona esi ibini bikira bakina na match ya APR ugasanga byanze ariko bakina APR nkabona bose baguye agahinda kakanya ariko nta kintu kiba kibyisha inyuma ngenda byibaza oya haragahinda bafite time bafite harimo ibanga rikomeye cyane iryo banga rero n'umunsi tuzarivumbura APR twebwe APR Rayon Sport twararivumbura
aperi nzuzu gutsinda Rayon Sport icyo ni ikintu ndababwije nyuma yo kwitsinda ibitego bine ku busa icyo ntabwo bizosubira gukura byararangiye ayo makuru yakuye muvandi yewe mvuye ako kanya arabitangaje cyarugomba uramwumva arakomeye cyane karabaye muri naje gera ku mupaka wa mbere wa kabiri gera mu Rwanda baransinyira imvura yasanze Kabuga imodoka ndabate wapi ntabwo yonsanga hano ndatega saa 8:58 imodoka yasanze 19 ndaza hano sanze igice cya kabiri cyatanga ariko nashitse hano ufite gahunda yo gusubirayo cyangwa ni match yari kuzanye iyi nzosubirayo dutsinze APR na APR wabyumvise Rayon Sport izakina na APR mu kwa gatanu ngiye kurara kwa mukuru wanjye bivuze ngo niwe mwarimu wa Rayon Sport oya ngiye kuza ndasenga gusimana imbabazi iyo bavuze mwarimu wumva icyo baba bashatse kuvuga nabyumvise oya ntabwo ari byo yewe oya none kuzana kubuje kuri match ya APR reba nijeze reba ndakwereka aya nijeze urayiguze none urayiguze ari tayari yaje muri lokali ariko uko byasa kose urumva ni match ya APR kuzanye ushobora kuba ari oya mukura hari akana twakinana urumva kitwa muri mukura mvise na risasi ariko kubera imvune narabiretse siyo ariko mukura ni bibiri nk'aka gakipe naje ndabwira marayika ariko marayika nk'iyi kipe gutsinda ibitego bibiri foronganye bamukuremo hajya yere kwinezereza iyo umukinnyi atsinze ibitego byinshi arishimisha ni nko gutereta abakobwa benshi bakagukunda ni nko ukishimisha ugatsinda ibitego byinshi bamukuriye mwiki kuko umukinnyi niwe yiyumva kuvunika kuko ntabwo yo gushira kuko nta sudire ku kuguru yari amaze kumenyera mu mukino yari yabimenyereye kuko izi pasi zose bateye zitanu ariko mbona nahise numva mu mutwe mbabaye ikipe yabaye ishya mu gihe bituma nyine no bari mukuyemwo barabataka ariko foronganye bari kumurekeramo buriya Asumani kuko aho yari ituye turaziranye buriya bamushyize ku ruhande buriya Asumani Abedi n'abantu tubana muri quartier na Rikawo yaba Uganda yaba Kongo Kongo aravayo araza ariko uriya umushize buriya umushize kane kandi niwe yakinnye kuri kane yakinnye kane uyu munsi yakinnye neza niwe yakinnye defense kuko defense buriya nawo urinde ntabwo mucamo icyo ni kintu muvandi ngize amahirwe ndakubonye uvuye mu Burundi hari abantu bashidikanya ku bushobozi bwa Rikawo nimba umuzi neza umwanya we ndashidikanya wowe uwuhe adakinye gatandatu akina kane arabizi 100%. Buriya hari igihe numva ngo APR yatsinze Rayon Sport nkumva n'agahinda karanyije. Abedahari buriya abarundi bo ubabwiye ati amafaranga ngwaya bo gukinira match naho wozana Ari Hilali ari Merekeyo twarayibonye nk'igitoye ari Merekeyo yatsinze Ari Hilali bibiri ku kimwe bashatse kugire bice karite aya nta karite bashatse kubera urabona APR na Rayon yo batanduye twebwe turi hanze je nderekane match zo hano mu Rwanda APR ukwitegura mukura sikitegura Rayon Sport ariko akantu ko gutegura nawe mu Burundi muragakoresha murakemera byatanje turabizi Ari Hilali ari Mereke kuko Ari Hilali yumva ko iri wewe yibere mu matsinda iryoshe ariko ari Mereke ati kubera ishavu dufitiye natwe twavuyemo reka tukubabaza nicyo cyabaye nabiboneye Tanzania bariko baravyerekana kuri YouTube ndabatarira kandi niyo nafana rafiki yawe ufana Ari Hilali kubera yansindeye cya kivuna muheto
kubera yatinze APR. Ako niba atari ibanga ikipe ya Rayon Sport mu Burundi Rayon Sport muyakira gute? Mucuti wanjye niko imipaka yafunze. Hano ntabwo bamudusumbya abafana twambaye amadarapo. Bafana Rayon Sport. Hari n'abanyamana kumbuga nkoranyambaga bandika message ngo ati Rayon Sport itsindwa gute twabahaye abakinyi batsi. Rayon Sport yagiye igira abakinyi benshi cyane babana Imana Shasiri ari abantu bakinyi b'abarundi benshi cyane baciye mu ikipe ya Rayon Sport hari Mami Cedric bari Makenzi haro bita Fuad Ndayisenga n'abakinyi benshi hari na Karebu bo bita Bofisi Karebu yaraje arabati ibyangombwa byo mfata reka nicecekere aranka kujyayo ariko rafiki yangu twebwe dufise karite Imana idufashe bugurura imipaka twebwe tuko mujye muza kureba umukino wa Rayon Sport mu Rwanda n'imodoka nabwo zohakwira dusoza ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona iri ku mwanya wa gatandatu ifite amanota 32 ubona amahirwe angana iki ku gikombe ukurikije andi makipe yiri imbere? Twebwe igikombe cy'amahoro wa champion turi champion ndagifite nicyo muri bibiri ndagifite igikombe. Amahirwe ya Rayon Sport ubona ko nta kibazo hagati ku ijana igikombe kimwe turagifite. Reka ngushimire urakoze cyane. Asante.